te whanau. Nei hoki, ngā pāni kia kūtau, kai roto i o kūtau kāinga, o tēnā kaupapa nei, ko te whakaitipuranga o ngā hea atu, ngā tangata whenua o te ao, ki ngā kai whakawhiwhi ngā mea katoa. Resolution. A chair of the council will give them time to respond. Ka tae ana rātau, ki te he atu ki a tēnā o te Security Council o te United Nations. Ka tae ana Amerika rātau mā, ki te he atu ki ngā tangata whenua o te ao, pērā kia kōia, e whanau ngā rātau kia mātai. Has completely lost its impartiality and still persists in applying double standards in its work.